oni koji ažuriraju biračke popise. A to je vlast. Ali vlasti očito tako u stanju odgovara. Imamo još 2 poziva. Čini se da smo zainteresirali naše gledatelje. Halo, dobro večer. Halo? Dobro večer, gospođo. Dobar večer, gospodin Pašalić. Molim lijepo. Ja imam jednu veliku molbu. Tak da čuje Mesić. Nek pusti Jezerinca na miru. On je biskup, svećenik koji ima jako lepo prodeštvo. I nek se stalno ne grozi njemu. Jer on je svećenik, do njega svi više držimo nego do Mesića. Ja za Mesića nisam nikad glasala, niti nikada neću. A on ne ide u crkvu na Božić, na Uskrs da se moli Bogu. On ide za reklamu, da ga ljudi vidio i ništa drugo. A vi idete, ja sam vas vidjela. Hvala. Mogu se samo složiti i ako mogu samo ovo prokomentirati, uistinu je, prefina je riječ nedopustivo. Uistinu je ono bezobrazluk na koji način predsjednik države komunicira sa biskupom. Da se on javno grozi, da kaže ja ću njemu zabraniti da uđe u vojarnu. To je jedna razina komunikacije koja je toliko je ružna do razine gadljivosti. Kako komentirate biskupove riječi da se glasa za Hrvatsku demokratsku zajednicu? Gledajte, ja nisam nigdje pročitao da je biskup to rekao izravno. Biskup je govorio o određenim vrijednostima. Dakle, ja sam prvi koji je protiv ovakve politike Ive Sanadera i ljudi koji vode HDZ. Druga stvar je što novinski komentatori čine veliku uslugu Ivi Sanaderu kada biskupove riječi interpretiraju kao da je on za HDZ. Umjesto da pogledaju program Ive Sanadera, da pogledaju ono što je on radio i da vide da li to ima ikakve veze s onim što je biskup govorio. I onda će vidjeti da je vrlo malo zajedničkoga ima u djelovanju i u programu, a osobito u djelovanju i rezultatima vladavine Ive Sanadera s onim što govore biskupi i crkva. Ali onda Ivi Sanader odgovara da se stvori takva atmosfera, jer odmah to naprosto on nastoji prigrabiti u svoje dvorište. A najveću uslugu mu čini Stipe Mesić. Dakle, s jedne strane nepristojnost, ispod svake razine napada crkvene ljude, misleći da će na taj način naštetiti Ivi Sanaderu. S onim s kojim on ruku pod ruku hapsio, locirao, identificirao i na kraju kad malo razgranete prašinu, čemu je to razlika između Ive Sanadera i Stipe Mesića? Evo, upravo ćemo se